Sanibona, nansi enye tutorial la sokwenza i-robots leli elisimple, and then after lana ke sesobe sesiqala senza ama-characters asimple cause sesiya-understanda i-modeling kancane ukuthi sikhuluma ngani mesi-create izinto. Bese ngenza enye i-playlist la ngini-introduce khona kwi-animation, ama-basics e-animation, and then bese siya ngokuya bese si-animate ama-characters-ke kule part enijahile ngiyazi. Akunayo iwebsite la unga-downloada khona lesi sithombe, so unga-screenshot-a bese usifaka ku-Blender wakho. Yonke into ngaso soyiqala nje ngamehlo, Shift A, si-add ibhokisi, siku-edit mode, sivule u-X-ray mode, sipress u-1 kuya ku-front view, silinyuse. Sibuyele ku-objects mode, sithi ulinyusa kancane, senze ispace for leziya nyawo. And then sothi scale X, cause linwebekile ngala kancane nje. And then sesothi scale Y for leya distance, scale, press S and Y, uthi unciphisa kancane. Yeah, li-right likanje. Bese uthi Control R, ufake i-loop lapha nendawo, select kabili. Uselect u-face, select le face engala, upress u-X, uselect u-vertices. Ukuze so sebenza kwiside elilodwa kuphela singalokhu senza into eyodwa ngale. And then seso add modifiers, si-add i-mirror nanso-ke. So into sesoyenza sesokwenza le part le eza ngaphambili kancane, then ngizobhala u-0.3 kuze kube i-distance engimkhipha ngayo, ngenzela ukuthi kulingane nangalana ngizothi ngithi 0.3 ukuze lama side ezolingana. Lama faces angaphakathi a-create-eka laphaya ngiyawa-delete, nale ngiyayi-delete. And then la ku-mirror, if ubuka lana mesithatha lama vertices o-2 siyakwazi ukwaphusha eyele, of which yabo asifuni ukuthi leqele ngale, or else siyakwazi ukwahlehlisa kanje. Sometimes kuyenzeka kuvuleka isikhala igap kanje ungaboni, ubona into yakhe ingasebenzi kahle ngenxa leso sikhala. So control zasukubuyisela emuva, kumele uselect u-clipping nanke laphaya, clipping, and then awukwazi ukwahlukanisa. And then sithi face select mode, select lo, select nalo, and then sothi scale median point, no, asithi scale individual origin. And then sithi scale, uscale it down just kancane ukuthi kufane nalaphaya. Scale down even more. Yeah, akufani khona kodwa sengathi ngangimove kancane ukuthi just kancane. Yeah, kancane futhi. Yeah, ku right kanje. And then sesobuyela ku edge select, ngiphumele ku X-ray, edge select mode. Ngizo selecta lo, nalo, kanye nalaba bala ezansi. Bese ngipressa u-control, bese ngipressa u-B. Bese ngithi bevel le edge. Just umdonsa nje kancane, ngimfanise nalo. Okay. And then lo indlela ajika ngayo la ucishe lingane nalo ya. So into soyenza sizothatha lo, sithi Shift D, simuse phambili just kancane, and then simphushe ezengala. Okay, so sithi Shift, press no H just ukuhide lo ya. Select ama vertices, select wonke nje la angenhla uthi ukwehlisa kancane, select wonke angezansi uthi ukwanyusa kancane, bese upressa u-Alt H ukubuyisa lo. So into kanje just nje ukushiya cause sazo-add ulayini ngithi laphaya, ulayini ohamba uthi kanje. So into sesoyenza
sizo selecta lo, sisukumuse adjust kancane, and then bese selecta iface le, and then bese sipressa u-I sithi. Okay, sipress u-I kanje, and then bese sipressa u-X sithi delete face. Sipresse nangala sithi X delete face. Siye ku vertices, sathe lapha bawu 2 1 2 simdonse ezohlangana nalo ongale ongabonakali. And then sothatha laba selecta okukodwa press u-L, then busiyamove lo umshonisa emuva eziyongena ngaphakathi lapha, bese upressa u-E ukwenza leya edge leya nazo-ke. So sengathi singalokho sibafaka ukhala the time siqhubeka yabo ukuze sizobona iprogress yethu. Kodwa ngathi unwebe kakhulu kuyale sengizothi tab edit mode, ngiye ku wireframe ngimselect wonke la, just umsondeza kancane. Yeah, so ngizoza la kuma material ngithi new ukhala wokuqala lo, and then la ngizobuya la phezulu ngiklikhe lapha nendawo just ukubona lo khala wami. Ngizokala nje ngehlo ukuthi uyafana yini. Yeah, and then select i-vertex eyodwa, press u-L, si-add omunye ukhala, then sothi assign, then sithi new, si-assigna ukhala omusha kulento esiselectile, and then sithi new color, noma singamrename lo ophezulu, double click, simbize ublue, lona sim double click, press abili kuyena ebese umbiza u-yellow, yellow, and then sesoshintsha ke siwenze ube yellow, just like kanjena nje. So into eshodayo ngifuna uku-add lo yellow uhamba usikanje, kodwa mengithi control E ilokhungu line wami uhamba ugcina la lo engizama uku-add awufiki lapha, kungezathi sokuthi la khona ama vertices 1 2 3 4 akhanda le face le la 1 2 3 4 akhanda le face. So mengithi control R uyabona ukuthi uline wami yenzeka lapho, but ngenxa ukuthi la 1 2 3 4 5 6 7 8 yabo maningi enza le face le, so kumele sifixe lokho kuqala. So indlela esofixa ngayo lokho, so select le face, select le sithi X delete faces, and then select vertex, select le face nalena nalena, select le nale nale kanye nala ngemuva 1 2 3 1 2 3, and then sithi exclude, sithi X, sizobahlanganisa la kanje laba, bese selecta 1 2 3 4, press F ukuvala lesi sikhala 1 2 3 4, press F 1, press shift, press shift to select, shift to select, bese press F 1 2 3 4, press F. Yeah, and then mase si-add uline wethu ke sekuzovuma control R, yabo usiyavuma ke manje. Sifuna uqonde lo line lo, cause mesulokhunga asithi control R, mesudonsa uza la ufuna ukulandela i-shape yalelo khunga lo, so uletha la ezansi siubeke, bese sithi scale Z0. Yabo indlela siyawuscale along Z ukuthi ube flat, ube u0 yabo, and then singawehlisa kancane, then sesinga-add uyelo ke selecta lo nalo 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 nalo, just nje bonke laba nazo-ke, and then bese kuthi la ku-yellow bese ngithi assign, and then lana bese ngizo-add lama rings-ke la enza amehlo, but indlela engizokwenza ngayo ngizothi click, ngizothi shift ngithi right click, kuze lo ezoza la ngithi shift A, ngi-add i-circle, ngize lana ku-add circle ngishintsha lo ngimenza u-16 just ukuthi engabe maningi, and then bese ngithi scale, ngimscale down, ngipress u-R ukuze ngimrotate, ngipress u-X ukuze rotate around X, bese ngipressa u-90, yabo, and then scale down, ngiye ku edit mode, ngiselect ama vertices, bese ngithi E,
then bese ngithi S ka scale ngiscale down. Upress u-E and then bese upressa u-S. Nazo ke bese ngijust umhlehlisa kancane ngimuse phambili kancane nje just kancane ukuthi ebe ngaphezulu kwelento le kwale surface le. Ngike ngabuyela ku-edit mode just umnika ugqinsi nje kancane ngithi ngipress u-A ukuselecta yonke into bese ngipressa u-E just nje ukumenze benogqinsi kancane and then bese ngithi new color la kuma material bese ngimnika ukhala osathanda ukuba asenze ngathi uba greenish kancane nje just ukuthi ukuhluka emzimbeni. Then sengizopressa u-Shift S bese ngibuyisela i-cursor to world origin. Buyise la i-transformation yami ngifuna ibe kwi-3D cursor izoba laphaya. Ngizothi Shift D bese ngithi right click ukumdedelela kuleyo ndawo and then bese ngithi right click again mirror X global. Then usezobuyela ngala. So seliyaphelela i-robot lethu. So ngidinga omunye futhi ozoba ngala sesenza ke manje lezi ingalo lezi. So into engizoqala ngayo ngizothi Shift ngizoklikha la. Ngithi right click la somewhere phana nendawo nje. Noma ngiselecte lo ngithi tab ngifake ilokhunga la Control R. Bese ngithi Control R nginyuse ngazi ukuthi ngizofaka la straight ngizothi Shift S cursor to selected kuze izozalana nje straight. Bese ngiyaphuma ngibuyela ku object mode Shift A ngizo-add i-UV sphere and then bese ngiscale down ize la yeah. Then ngizobe sengiyisusa ngiyihlehlisa just kancane nje just kancane ungathi iyaphuma emzimbeni. Ngiyehlise kancane ngeke ngiyenze ibe kanjani izoba u-round eyami and then bese ngiselecta la kuma color ngiselecte u-yellow ngimenze u-yellow. So sekushoda le ring around yena ngizothi Shift A ngiselecte ucylinder ngithi scale down ngithi rotate around Y bese ngithi 90 yeah. So abasaqonde because lo ngimehlisile. So selecta leli ibhola uthi Shift S uthi cursor to selected bese uselecta lo uthi Shift S uthi selection to cursor and then uzozalana ke straight and then uthi scale around X kuzomnciphisa bemncane and then bese uthi scale upress u-S njalo bese upressa u-Shift X ukuze ngezoscale ka ku-X then unyusa kancane just nje ukuthi kube around lapha bese umphusha eyangaphakathi just kancane kanjeyana yeah. So na yambona ukuthi unokhalo kanje but othanda ukuba dark nyana. So sengizo-addela lo color blue selecta nje ucolor blue bese kuthi la ezansi ngizoklikha leli button leli engathi elama page ukuduplicate lo color yabo seku blue 001 then lona ke sengizoklikha la ngidonse leli sondo just ukuthi ukuba dark kancane. Inkulu lelo khunga yami yaza ngiyithandi. So ngizothi S bese ngithi X just ukumnciphisa kanje. Sengizothi Shift S ngithi cursor to world origin and then bese ngiza kulo ngimselecte ngithi Shift D bese ngithi right click ngiphinde ngithi right click futhi mirror X global. Ngize nakulona ngithi Shift D right click bese ngizothi right click kuyena mirror X global. Then sesinelo khunga endaweni zothuka ke. Izandla lezi ezehlayo ngeke ngizi-add mina zehla zithi ngizozi-add ziyeceleni kanje kuze bese ngizokwazi ukuba ne-control kahle ukuyilokhunga ukuyirotateisa. Lona mesiya ngala phezulu ku-rendered yabo imnyama isini yethu akunankinga. Ngizoshintsha la ngiye ku-shader mabuka la emission menginyusa la strength
Yabona manje asiyakhanya amalokhu ngamehlo akhe. So unyusa nje strength kancane ku-emission and then ayakhanya, but-ke asibuyele la kuqala kuma-material siqedele ukumakha. And then lo ngizoklikha kuyena ngithi shift S, ngithi cursor to selected, bese ngithi shift A, ngi-add cylinder again, ngithi R Y 90. Yabo. So mangipress u-N ngiza la ku-items, nakho la rotation around Y 90 beku-0, and then muklikha lana ungapressa ubhala u-90 ya kanje ya into efanayo. So ngizothi edit mode ngithi scale down, scale, bese ngimdonsa kancane ngivule x-ray, bese ngithi 1 just useqale lapha nje straight, then ngivule x-ray ngidonse lo, ngithi ukumhlehlisa kancane agcine lapha ya, bese ngithi shift S, cursor to selected, ngibuyele ku objects mode, ngiphinde ngithi shift A, ngi-add yena futhi lo ucylinder, rotate around Y, ngithi 90. Edit mode ngimscale down. So ngifuna ukwakha into kanjeyana, so indlela engizokwenza ngayo uqala la yena, so ngizomhlehlisa nje ecishe efike lapha lo line lo ungafiki exactly. Ngiselecte la, ngise phambili, then bese ngishintsha lapha kwamanje ngithi individual. Ngizoselecta la, ngithi exclude, ngise la bese ngiya scale down kancane, ngiselecte la, bese ngithi E to exclude, bese ngithi S to scale. Yeah, bese ngithi shift S, cursor to selected, bese ngithi 1, ngithi tab. So loya udark naye njengaloya, so sizoselecta ublue 001 kuma material, and then lona ublue nje kanje, so selecta ublue ukumfaka lo color lo, kodwa ngalana ucishe be-yellow sesothi tab, sithi control R, sisondeze just kancane lapha, bese sithi face select, press u-alt, select la, press u-shift no-alt, select la, si-add a new material, siklikhe nje uplus lapha, bese so klikha la ezansi, si-add u-yellow, and then bese usi-assign, uthi tab. Bese kulandela-ke izandla leziyana, sizo-adda i-cube, so add a cube, tab edit mode, scale it down, scale it down, and then bese uthi S, Z, just nje kancane, ubuyele ku objects mode, uthi kuyinyusa, utab ubuyele ku edit mode, just umdonse nje phambili kancane, mhlambe buyela ku objects mode, umrotate kaso, yeah, and then ubusu selector lapha phambili i-face lengala, ushintshe lapha ushintshe la wenze kube local, then udonse kancane, bese uthi E, rotate, bese uthi E again, and then uwehlise kancane bese uyarotate, just ukwenza something like isandla lesiya, but sesami sesiside kakhulu-ke, ngizothi vertex select, ngiselecte bonke laba, ngithi ukubasondeza, ngibambe lapha nendawo, ngisondeze kancane, ngiselecte nalaba, ngisondeze kancane, ngize la eceleni, ngiselecte bonke, ngithi scale Y, yeah, lona kamuhle kahle, ngizoselecta laba bobawu-2, bese ngumnyusa kancane, and then sengishoda ngowesibili lo ngathi isithupha, tab, ngithi shift A, ngi-add enye cube, ngithi 1 kuya ku front view, tab enter edit mode, ngimscale it down, ngimuse phambili kancane nje, just
kancane, ngibuyele ku-edit ku-objects mode, ngimehlise, ngithi scale Z, bese ngiyamrotate kanje, bese ngiya ku-edit mode, ngiselecthe lapha phambili njalo i-face, ngiselecthe i-face, ngiselecthe phambili, bese ngiyamlula kancane, bese ngimselectha wonke, and then ngizombeka somewhere ngala eceleni. Simnyusa kancane simo seceleni. Yeah. Okay. So bonke laba ngizobafaka ukhala lo ngathi udark. Ngizoselecta lo. Ngize ku-material, ngifaka u-blue 1, ngiselecte lo. Material, ngithi blue 1. Kodwa futhi uma ubuka ingalo yakhe leya encane compared to thina into esinayo la. So uzoba selecta bonke. Uzoselecta lokuqala, uthi shift S, cursor to selected. Uselecte u-3D cursor. Uselecte u-global. Uselecte bonke laba. Then bese upressa u-S ka-scale, bese upressa u-shift X. U-shift X and then bese uyabanciphisa just kancane. And then la ngaphansi sekushoda ukuthi sakhe lento le. Siqale si-add laba bengale opposite. So seso shift S, cursor to world origin. Select lo, shift D, right click kuyena, mirror, X global, select lo, shift D, right click, mirror, kanjalo. And then sekushoda sifake simenzele lezi nyawo ke. So sizoyifaka la ngaphansi. Sithi tab, siye edit mode. Sifuna ukuyifaka nazo ilingane on both sides. Sofaka u-arrow la, mhlambe sise eceleni kancane. Select ama vertices. Sizoselecta le vertices si-add la. Sithi shift S, cursor to selected, bese siyaphuma ke sibuyele ku-objects mode. Shift A, sizo-adda i-cylinder again. Tab, edit mode, sithi scale. Sithi 1, scale. Lesi scale sami ngifuna ukuthi ngizothi scale Z. Ngizoselecta lawa. La ngithi shift S, cursor to selected, bese ngibuyela ku-objects mode. Lona ulokhala, so ngizoselecta u-blue. Bese ngithi shift A, ngi-adda i-cube. Tab, scale, ngiscale it down. Ngithi scale Z, scale along Z. Scale kancane futhi. Just ukwakha leya part leya yabo elibhokisi around lolu nyawo lolu. And then sengizoyifaka yona u-yellow. So sekushoda ke uma ubukisisa sekushoda le part le ethe kanje kancane. So soyi-add kanjani yona? Selecta la. Sithi tab, siselecte le face. Sithi shift S, cursor to selected, sithi tab. So sithi shift A, si-add i-cylinder. Tab, siye ku-edit mode. Bese scale down. Sithi R, Y 90. Okay, siyise phambili kancane. So into esoyenza lana ke sizothi cima ulukhunga i-X-ray, bese upressa uye ku vertex, bese upressa u3 uye ku side. So sina sifuna lo nalo. Uzopressa OK, uselecte lo ya, wehlise straight, uzoselecta lo, bese upressa enter. Upresse OK again, uzoselecta lo. Uhambe straight, uzoselecta lo ya, upresse enter. Nangala same thing. Ngizojika ngithi bese ngipressa u-X lo. So sengizothi K, ngiselecte lo nalo. Yeah, and then bese ngibuya ngizothi face. Ngizoselecta wonke lama faces. Ngizoselecta le. And then sengizopressa u-Control I
to invert i-selection ukuthi ngiselecte lo card engakuselectile bese ngipress X faces. Yabo. Then ngizothatha ilokhunga i-edge ngiselecte la ngithi face. Then ngizothi A ukuselecta konke. Then bese ngiyakudonsa ngiyakuhlehlisa. Ngizoncikisa la. Ngishintshela ucursor to median point. Ngimehlise kancane ezezansi. Bese ngishintshela ngithi cursor futhi. Ngithi scale down kancane nje. Ngimehlise ezansi. Yeah, I think right. And then bese ngimu-add color blue. Bese ngimu-add color blue. So, ngizothi Shift S, cursor to world origin. Ngiye edit mode ngalo, ngithi Shift D. Bese ngithi right click, bese ngipressa u-S ka scale. Ngipresse u-Y. Bese ngipressa u-1. Nakho-ke. So, sesey'ndaweni zo-2. Lawa masondo lawa sazowabona. So asiflippe konke kulokhu kuqala kuze ngala siku 3D cursor. So selecta lo sithi Shift D bese sithi right click mirror X. Lo Shift D enter right click. Nalo Shift D enter right click. Press Ctrl S. Save as robots. So into esiseleke manje sekusela amasondo. Ngizoselecta lo. Ngize la ngithi individual origin. Ngithi Shift A. Again isilinda. Tab ukuya ku edit mode. Ngithi scale. Bese ngithi rotate Y ngithi 90. Okay, ngipress u1 ngifuna lamasondo la ahlale phansi ke lapha. Scale ngimnyusa kancane ngimlethe ngapha. Kumele be lapha ya. But ngathi kumele scale it down even more. Just ukuhle nje usehlala kanjani sengascale ke along X kancane ukuthi ethe ukuvuleka. And then asithi object sets origin to center of mass ukuze izobuya la. Simuse phambili. Just kancane sithi Shift D. Sithi enter then bese siyamdonsa abuye ngala kancane. I think lo kumele amasondo ebe phansi kwakhe. So ngizothi ngithi and then ke sekumele ngenze lezi zinto lezi eziphuma la zizoconnecta la phezulu ke. Sizothatha yena lo Shift D. Sithi scale X. Simlethe la eceleni sithi scale. Asithi isibuyele ku object mode sithi Shift no H ukhayida laba abanye sithi tab siye ku 1. So uline uphana indawo ilo. So sithi Control R sifake la omunye just nje usondele khona. And then bese sipressa la maqondana no Y sibuye kule side elingale Control R sehlise sithi down bese select ama faces. Shift select ngala. Ujike uze ngala. Press u-shift futhi shift bese uyamnyusa kanje tab bese pressa ke u-alt H ukubuyisa laba abanye just ukubona kahle. Select lo tab umnyuse usephezulu bese upressa u-A ukumselecta wonke ubuyele ku objects mode then umhlehlise kancane nje. Makuthi ufuna ukuzophuma kakhulu u-right la thathe laba bobabili sithi S around bese sipressa u-X
just kancane kanje. Yeah. And then sithe lo, sithi tab, sithi shift D, X, simdonse. Go right kune space. Bese sipressa u-L maqondana nalo. Bese siya ku sipressa u3 noma siya ku view. Viewpoint sithi side siya ka right noma ka left noma ikuphi. Bese sithi shift D. Lehlise lo. Sizomfaka la. Yeah. And then lona ke unokhala oyellow. Oyellow. Bese kuthi lo unokhala black. Right click. Asuthi new color. Clickela ku white. So udonse uye phansi. So name as black. Name as black. Nalo. So ufake u-black. Okay, so sekumele simire lona ke manje. Kumele sishintshe la sithi 3D cursor. Sithi shift D. Sithi right click. Sithi X global. So pressa labo bobabili. Sithi tab. Sifake i-loop ngala. Sifake i-loop nangala. Nakulona sifake i-loop. Control R. Kanje. And then mshintshe lana sithi individual origins. Select two faces. Select wonke lama face. Bese sipressa u-I. Wehlise nje impela kezansi. And then upress u-I futhi okugcina. Bese uzoshintsha la ufake u-median point. And then uthi scale X. And then kuzophuma kancane ngathi ya ngala emaceleni kuzohlangana nala. Yebo? Then uthi right click, uthi shade smooth. So ngiba select bobabili. Ngithi shift D. Shintshelana ngithi 3D cursor. Ngithi right click kubona bese ngithi mirror. Yeah. Control save. So i-robots lethu seliphelele ke manje. So la sesolphosa ukuthi lime kanje. Tozoyenza selector lo, right click. Sithi shade smooth. Select nalona right click shade smooth. And then select lo sithi shift S. Cursor to selected. Select laba. About 3 and then si rotate it down. Kancane nje. And then bese sisemuva isandla. Bese sibuya siza la shift S. And then lona somrotate la kuze qonde kahle kanje, so somrotate just kancane. Singamrotate kakhulu kuze adlule la kanje. Mhlambe using lona sobamba lapha nendawo sisukumusa phambili kancane. Bese siyamjikisa. Sibuye select lo shift S. And then select laba. Sisele sandla phambili just nje kancane kanje. Instead okube ngenze like very same thing nangalana angivele ngiba delete laba. Ngithi shift S cursor to world origin. Ngiselect lo shift D. Accept right click. Mirror X. Shift D. Enter. Right click. X global. Nalaba bo2 shift D. Accept. Right click. X global. Yebo nantok. So sengizothi shift A. Ngi-add i-plane, ngi-scale up kakhulu. Tab. Ngithi E, Z. Ngiselect lo. Control B. Ngidonsa i-mouse kancane bese ngiyafaka ama-loop. Accept. Ngibuyele edit mode. And then sengizothi right click. Shade smooth. Yeah, and then bese ngi-add i-camera ke. Ngithi shift A, ngi-add i-camera. But instead okuba lokho ngihlehlisa ngiletha ngalana ngenza yonke leyo nto ngizoya nje ku view. Align view. Bese ngithi align active camera to view. And then camera yami izoza la ekade ngikimi khona.
ngizothi zoom in kancane bese ngipressa u-N ngiye ku-view ngala la okunolock khona u-view lock ngizothi lock camera to view ngiselecte lokhu and then sengizoscrolla ngesondo lami le-mouse ngithi ukusondela eduze just like lezi zinto ezenza lana nje push in out urotate yabo. So ikhamera yethu ngenkathi senza njalo ilokhekile so ihamba nelokhunga neview yethu ukuthi simi kanjani. Yeah. And then bese siya uncheck la press u-N and then busiyaphuma ke. So and then la sothi right click vertical split 0 for camera sipress u-T ukususa lokhu sipress si-uncheck laba boba u-2 just ukuthola ilokhunga kuphela. Lo sengathi singamhlehlisa kancane just ukuvala lesi sikhala siye ku rendered yabo uyakhanya and then seso add light ke so thi shift A si add light i-area light sinyuse phezulu sishintshe la sithi individual origin just nje kangaka si-scale up bese ngala sinyuse i-power. Yeah, sithi shift D siqhamukise ngemuva so rotate sithi ukuthi ishaya la ngemuva siye ku top view ngathi singayibekela ngala eceleni sithi shift D phinde siyibekele ngala. Lona singamupha ukhala kancane simenze ebe u-blue lo simupha ukhala kancane ebe u-red just nje ukuthi kube kuhle and then seso adda one more shift D siyehlise le siqondanise naye nje straight and then sinciphise i-power ngala just kancane nje engabe flat. Yeah. From lana ke senze sure ukuthi siku-cycles senze sure ukuthi under u-render u-denoise ucheckiwe mawune GPU you tick this on render image. So nali robot lethu seliphelele. I think lenzeke kahle. Save image and then ngizomsave lo as urobots.